sio yabika yu bala twithia watu inenania na mwini witu nthini wa studio na nienda ukuthocha tutambanie imwe kuma yu nginya muthia twina mwini witu ula ubikite nthini wa studio ngena umunenga mwanya tukethie tumanye niwe nikenda twende na unenania ndukole ni utuma ikulio yaku kana woni waku kwisila nambani itu atumane mukube ili 3 twi live nthini wa Facebook kwa uno twatianie bau na indi utuma woni waku kana ikulio yaku nthini wa Facebook na indi ningithwa ndisoma twende yete na kusungia ikulio yaku twina mwini witu nthini wa studio Madam Rose WAMBUA ulangwenda umuthocha atokethi wamukiata twamukie nesa faith tikaribu kumutongoi asante kedia musiaisi asante asante na mugethia inyonthe ala mundu ciaisi umunthe kwa Mutongoi TV ni nacia no se ono ndo at least netwamukwa na twimwe nitawanye Rose Ndinda WAMBUA ni acia yuno nitembeangite masaku na nini nangite na ndo masaku numite kangundo Mutongoi umite kangundo na nengike masako ninye tunanengiwe ticket ni na engineer Maleti Francis Maleti nikana twithe tungamite na kwitia kura nikana withe ni mwato nyumba matuku kenda maiwanana tutwike engineer Maleti atwike governor wa Masako the second governor wa Masako na kwandi tweka indi deputy wake tutonyo thukuma imwe asante na mheshimiwa nenda twinena yutumie kamera ya nenda twambise unuthoni waweka introduction wagume yonde nenda twambise yukilota na weta Rose WAMBUA no we yumilia mundu ni ukesa kwithia we umilo no wa introduction lawe kanena manya oni Rose WAMBUA asante yu kendene Rose WAMBUA Rose WAMBUA ni Mutongoi wasiwe na arona wakangundo na nenge yundumela ke masakone nengo matabya kana ni musomu degree ile iko ani wa ndende nayo nege degree yakwa kuma USIU Bachelor of Science degree in Business Administration na nenge na thukuma na thukumie Cooperative Bank matuko maingi nesa kwiritiza losa ni regional manager ni ungamite branches bingi kwa wethe ni ndongo esi ando ingi na ni ungamite kinando kingi na mali bingi ya bengi matuko maingi maseo na ne ani yako upyo izo bikake wango kuja regional manager faith ndukone tabetha abengwe eno ithawe muthukumi no thukumite nesa na nengi na umani ni nalikile siasa ni 2017 nalikile siasa na siasa byo kangundo ndimetia kibela cha member of parliament na nengi naondo kona cha Jubilee cha NASA nundu na Jubilee nesa ukanamba ile kura sema kuyana nisianiesio nondwa iwezu ya kunaswa nundu nengi na Jubilee lakini ki Mutongoi mundu muka netia kibela kiuyambe kangundo na chama kiu kila cha kieta wakatune ni asia cho kibela itosete na nengi anuma kangundo ni andu tunathukumie imwe na tuthukumite imwe na nimesika na babe Rose pe Mutongoi na ende kuma twamina 2017 nini na thukumie silikalene na ne wa directorship kwa parasito ya Water Resources Authority anengi na iku no ndwa profession yakwa ya banking and finance na ne wa kwitha nature wa committee ya risk and audit committee kwa una kwate yana gwa uyosu miaka 3 na ende kila kingi yuba kangundo no twithi tuithukuma ki kutethia mwene nthina ucha kwa nenzie buke mani ja matetani balanduite na nakundia mwene nthi kwa uyu ke kangundo nitawa mama match mama match na indi yuni isietwa ngwenda andu mama saku mama nayo imezime na Rose Ndinda WAMBUA mainyu va engineer Maleti atwike governor wa masaku na kwanditha ni deputy mezime itha na mama match okay ni mubea ikweli no thukumite ni waweta yulua siama na wasia kana ibinda yueta sia kibila cha uyumbe wa kangundo wokite na Jubilee lawa mita katune ni kwa sia kana
ene nthi nimeusisia muno chama ila meusakua atongoi ene nthi ni masiasia lakini ithike atongoi muno muno twemea masisia mutongoi nundu siasa nituka kuna yuta yuno na nivyo bie nisio kaika kuna naende wethi aende andu meona ni chama ke kana ni chama ke measia tuina chama wewe andu mathine ya chama naende yu manyu ba mundu nundu wa chama niboka mamina unyubani wa thela indi meso mulika mundu neza magethia ai manyu bie mo chama maya nyuba mutongoi iko uni watu ithatu yasia ithio ndetu osiamani na kuyange malikile independent lakini uisisia mundu eo chamani musisia muno ki utongoi nundu ukila mwene nthi ukwenda ndaba yatu amina kunyuba na matiku kenda maigwana na mutongoi ula manyuba meitha marenda mutongoi ulo tono mathoko manesa na kumaumisia mathina la menamo kwa uni watu kwasia twesi amani lakini thima mutongoi pyo ula ukwitha aiku atona kuthukuma naku na kukumisia mathina ala mevoke sione pena yusu watangewasia mabena ngewasia andu imailo kuna suti ndwithia atongoi aingi mekwiwa twikunoni kenda twitho na wingi wa atongoi bungeni lakini yo mutongoi ukwita kibila kimu kwita wina engineer Francis Maleti cha governor ailete kwitha aili atanondo kibila sensitive kikuhando mbesa mbinge sia mwenendi ailete kwitha ena quality sieva yuke kiwa weta la cha suti bau nibo balika mistake la nene biu nani asa bau ona andu ma Kenya na ono masaku ni maende mama nete kauti kaseo ka ukuna suti nundu wakuna suti tipo twasia wisa kwithia wosie mutongoi utethia na mutongoi ulikilwe ni we wisu ya suti yesu ya chama keu na indi mwamina bana wena mutongoi yo myaka 5 withia ni mutongoi utethia yutu asia tunthime mutongoi yuta pa kibila kicho ngavana chama sako tuthime mutongoi yu ula wina benene tuyambiye kwiwa ni mundu wa ile ithe musomo ile ithe musomo wina kisomo kila kianie nundu kiuti kindu kinini kumanage resources ya account ni ma uno usumbe yuti ani tono ula wa national government uno usumbe wa mundu wa ile ithe ayelewa nundu kwika kuni mundu wa ile ithe ena kisomo kianie na kisomo kila cha uhakika ina ni asia engineer Maleti weba unengi ni mobetu kisomo ni mobetu kila kingi ni mundu utona kwithwa wamulikitwa nandu athukumitwa nandu ukethia ni mono uthukumi wake ukethia mwina idea muthukumi mundu athukumita ata nikana mumanya ndu kumuthukuma ti mundu umiona kou mutamwisi utakitila ki area yenyu na indi ayambia umwana kumutethia no mbaka mwithie no mundu omumusiitie kikisioni ukethia no umelete masakuti nene ukethia yu ni kikisio chake mundu wa kulia kula umete no utabwa kana pengine ni walika o ene walika na ene pengine akatethio na thanda nai silikale ni su ya account balona kwatilite no kie ni munamona ona makanisani kwitha mautethio maingi ala tuteta ciandu kwitha wandu waume utethegwa kwitha ona andu meti wetu utetheanisi kwitha ona masukulu kwitha ona ciana iandikithwa maundu acio onthe mwathima mutongo yuju ni mukuona kana ni no mukiitelete bandu ni kana eso uko twika no mwitia atwike kiongavana yu mutongo yokwenda utwika ongavana kyo usio muketha muona mwene experience ya we lote that na muno undu kiitelete mwene nthi na gwo to kwasia yuta engineer Maleti tuwe nengi county government ino yu ikuthela na ndatwikie ngavana la ivo myaka ino meomina na 5 na tuikwasi ata munini wa ngavana ndathukumie nake pyo na ndena experience kwi kundu kula mathukumie nesa pyo na kwi kundu kula nengi matialisie na nona yu ni wewe na experience na ni wewe ise maundwa mathina nesa pyo mama sako na ni wewe ise balatwa ile koselela kwa uga andu maithima nimeona nimeitha mese nwikiata no thukumie ona wathio kundu kula o sub county no nimukuona mawia lote ethisie na endi yutu ikwase mundu tosi nona umunyuvani wese ekita koselela na endi yu atwikwa ni mundu ungi ulo mutwikete nake mutwikete yuta Ross ni muthima mukase we Ross yaumite ba Ross akitelete ene nthi makisio kiu ata nikana twise kwasia kimasako ni twikata ni tumoza yu atwike ngavana ya Salt Faith ila weta yuluwa mutongo kwithiwa
ethetwe avulanite nandu no kumila makanisani no kumilela kwina mapata ila kwina arambi no kutethia ciana ikasoma ni kwasia kana atongo imaile uma kisioni kiucho kana mundu anathukuma account ya ilobi mundu anathukuma account ngeke bathukanyo ndethitwe aivulana na enethi ma account isu ni kwasia kana nitavena nzika cia kwithwa yite kivila cha governor nundu ndavulanite nandu nisi no withe uithukuma nengi andu maithukuma popote tutona kwiasia wasoma kathukuma account yaku aiye wasoma ndu ithi uthukuma account ya ilobi account ya Nakuru Kiambu Mombasa lakini uithukuma kuudio wese wina musi ithani wese kwenyu ni bana ni masako obala uthukuma feithi tio mpaka withe uisioke andu omenyu nundu uni ko kwenyu tio mpaka withe uisioke andu menyu kethio maundu you know or welfare issues ya social welfare you know no ukitela andu menyu na bala uthukuma nengi no maete no masamithia kila wina choko ya uthukuma ngiko uthukuma bathei ukethia nengi wonamo indu agetia kusomethwa na wathi na endi user kukakwitia utongwe ni mobea nenda kule yaye kubikia yu twasembungeni na bunziwe na yuyu andu manengi atati manengi uthaso wa kwikunia malebenesa mieleketie ilangi manekao kulikanga ndoni maileta kwitha ofisine utwanya kwasia uthukumi wa account ya Masako mbiki ya bu uiliata yu uthukumi wa account wa Masako biki ya bu faith no twase yu alamevo ni matatie tinga bana mutwa ula ebo miaka esi 10 na atwie kwa ni engineer maleti miaka esi 5 ni matati ya nundu watembea kundu kwingi nwithi ni mekiye malelo malami kundu kula andu mathina apyo ni mekite lami ona masibitali ni makite na ku enlarge ni makunite mawya maingi ona ndopoi ni mesite ndopoi mbingi muno ni asiwo serikali lengi kuka ya county ni kosele la yupo mabikie ithani ndopoi sienzi waite na kiwu sume kiwu ko uasisia yona wasio na ba Masako kyo kuona ndu malelo mapenye wethi atiela ndu manatinda mate anite kalelo ni kamwe ko utu asia ni mathukumie na nengi ndona mutongo yatwika ni we mutembe mulo kutembea ni watwika ni we wimba mbeu watembea no kombea kwa ikaunti ni ilainge ukasisia yukaunti swinge ithukumitwa hata na walinganisha na account yaku ndwisi wathi ko ya no ndo kuthukumitwe no nda kundu kungu ukethia kwina thina mwingi muno pyo na maundu atu kuona mekitwe ku tukona tamanini ukethia kai andu ani manathukumie wathi kundu kwingi kungi ni ona kundu kungi ona masibitali asuma ile tha maunga meiwenesa ni county government masibitali ni andu ai maiko manthi ukethia ona itanda ingi ona yono ona kamuto ukasi kwanza yuona kwetu iko na hospitali level 5 mbinge ikaunti ninge mbinge nondo ibingetwe nondo wa maitwika maina mbeza cia chao cia kuone ndawa na sindu ile ingi tumika hospitali anengi wasia Masako tio twende ibe o mathino ala mepo lakini tuyende igutwa asia county asu me county nala me kwete ni mathukumie bala patone kan mathukumie ina tengi tipo tu kwenda tuoselele na experience isu na engineer maleti ni kanaindi nona nita mwana wa mbe faith yuke musia uisia mwana wa mbe withwa ona kumwe ndu itha wishwa wailo muthamba cia sasia na kambia kwikalandika ile ikalaba kana kaya ilo ya chao witha niko ndu itha wina experience ila yani lakini yoselela yu mwana wa kele ya kwa thimo cia wakele witha wese bala bekiwe bala mwana uneke makosa bala waile unamweyeneza undu waile koselela ukongelela mwana ucio kethia ni museango by far no wetange waya uthukumi wa masibitali wa uiti lakini kwithitwe na ndeto cia kana au ni meusibitali make wa metho gloves ni meusibitali make wa kuina ndawa na ndilikana na gwitina penda wasi atwiki ni siaetiwe lakini wechu mwani wethi andu imekwiwa kuinda wa kuina gloves uwe wa uthukumi wa sibitali cia Masako ungamile ba nikilungukia na tayulu wa yana what percentage itwasie misi Masako nengi county masibitali ni mo manethiwe mai experiment mindweno ya universal healthcare yuwethi aende na tweka uiti Masako ni watweka ni wa mana andu mayeka hali mayiba kendo na indi nase laki uke
bethiwe ni bethiwe yu andu malika ende masibitalini wethia yu mundu ulone tha struggle baya musie kwezi uyo katalwa ona kuia kakimi wa muti andu othe malika masibitalini onange mangumona kaunti ngi moka masibitali masako ku wethia the numbers siambika quite overwhelming kila kingi ndi yu ila corona no kiti always no inakonia wethia yu maundu maingi resources mbingi cia direct wachao kuita kana gutethecia ala mena chao mena wausu wa corona kuna sisi cionthe ni inabuie na no ina affect ye lakini bailio ou masako nitatie muno ndawa isu kwa sina release about a week or so ni deputy governor yu lawe engineer maleti cia worth about 60 million na cia twa masibitalini na sia ondateka we itwa we were 60 million we were 60 million besa mbinge sia anwe masako masibitali ala odeme masako iyo tumiko ondateka wambie kugo bado ni thelile bado ni thelile nondo andu meko nenge kila mundu ndetha akwa ni tono wo ndu igo ndinena dio ona kwani nakaoma tiongo yo sibitali ni mubea ni waweta yulo wakigu na ni kwithitwe enenthi aingi maiya cia kana ni mathitwe kigu ni silikali kuma lakini wethia kigu kina thinikiwa undu bailite na ni kwata ni cia na ikulio ya musia cia ba watuma na musia tafadhali ndoto maikulio yaku no ututabie ukulite wingale kwa yeba kana woni waku yandika wingale kwa yeba aite fifth morning kule Mama Rose County ya Masako bona ya tabisi enenthi ni meumaiti ya kigu na hakuna koni nda kukulia musu akuli aite kana imathiwe kigu na kiauka kwisio mbingi bado sina mathina ma kigu kigu mubangi to thini kiata nundu kiona nyani ta thina munene muno county ni ya Masako na muno i town twase nengina kuina wingi wando county government isuye bone njaribie kwenza ndobo ipyo ni kwatia titape county government yenge Kenya inenza ndobo teno ya Masako nisienzwa imwe wethia ni ciuma kiu si activate wa na kuingita na activate wa wika umekiu na tigo to kwase yuto oselelani na engineer maleti imwe si tuitha to yambe ya via zero is already ndobo mbingi nembenze nuni kwatia ila ende sienziwe kuima mbingi othi kundu kethe andu maita bakiu ina nengi ndukona maita bakiu ku ala maile tho maike kusia makatwa misieko lakini wathio yethe anime utabakiu bala be ndobo kuima mbingi ikuma tibala twai twase tuibala twai nditusongete kwa utu asia ilaite kuma kiu nicio twitha twoselela twina gavana su ukite engineer maleti nikana withia ni tweka ni twa ensure kana ni ciambia pumping and distribution nengi mayetha na mama maji ilikuwa paundi tha ndo milikite muno pio nundu ta nengi tuikwa twasi utongo iwaka yu tani mundu mukanya bakwa nicho gitumika nguno na assembly na ngewesu ya kiu nundu nengi ndiana ni nautie kiu na ni Spain isu ya especially akati oige tuta kiu muno yusu ya pain ya kuuta kiu na kukua na mutungi matuko maingi wenda abandu basa kibeti na no kwa mwana okasia kiu ki affect ya kibeti muongo byo kiu nicho nyeni tha ni chene ki muongo byo ketha mundu muka eso kwa ekwa na chao na muongo alawa ni muongo ko nicho kiu tha ndienda na nini ndabeti engineer kana twosa usilikali wa you count paunge wane yake igu nienda nitha ni bakwete nesa muno ini kana withie ni tembe akila kisione pendo boy ni kuma kiwu kana ndi kuma itha ndi kuma twikata twensure ndovo isu ni twekata twactivate ya kuma kiwu kila kenge faith ndo no weta na kusungia gulu ya kolwa ni mosiesio sio tusiaise na ni asandi muno ni kana yu wathima nesa no kwithio na ndovo yitha itona kuyana kunenga no mama sako kiwu kila kikwendeka twathima ni tukwasia suje phase 1 ndovo ila sienziwe ila iteke kiwu twakishese umya kiwu lakini second phase ni silanga kuensure kana ni twenza masilanga manene ala meitha amatono i round the season nikana withie kiuki no sikindu kiuki cha ndovo ikitwa na kwika irrigation mundu akanyitha cia manano make baya na sukuma ciake withie kiuki cha silanga ni cha ensure yuyu ni kunyithia indo no kwika
irrigation baja mwene nduke thia na omboga ciake otonda kuimo baja ona mimeo ila yake onetha no ti kuonene ukethia wiba uno withi unga mionga lama ya kwaku na kanini ukaumya bubu ukaiuka ta ukauwa kila chaku uteitho tono kwata na kilo bandite otukwasia ekando boy yutu itha tumulikite chao masilanga masako ni waweta yulu wa ndobo isienziwe na sethi wa ite activated nesu ni mbesa ya mwene nthi yatumiki niki ndobo ita activate wa ita thukumithwa ukethia ene nthi mambisa kuuta kiwu na niki sethi wa ite activated nukuona kana ni kwasia kana ni mbesa cia mwene nthi cia likile bandu ita ilete na kulika na cia ilete kwithwa kekasi atuwe muradi ni ungi mwene nthi atethekie ni chacha tumita activate wa faith na cia utongo ipai pai mundu wambisia kila kindu naka kimina sausu kutu asia aya mebo nimekie phase 1 itha kwindo voice waite kuma kiwu nimekie phase 1 ya chao ya kunenga mwene nthi kiwu na pai kindu kinanangika mundu yithi twoselela no se twithi kwenza twithi ando boyo already ikitata thimbinze yukumya activate yume kiwu so phase 2 ilaite activate sume kiwu ndi phase 2 twithi twithi ndo boya baya twambie kwenzenge kiuni kindu ndetikila twithi kuthukumana ndo boila sienziwe ilaite kuma kiwu nondu isu ne mbesa cia mana ndi ithikevu isu ne cio tuthukumana na ngitio serikali imwe this county government ya Machakos kio leadership ku change nikana withi ni twoselela bala amabikie twoselele nota mwana wasomethia biko I mean standard 8 ndo woselela wa secondary school na ye mutwa isembe utwitha twoselela ndo boila sienziwe na mbesa cia mwene nthi twoselele ilaite kuma kiwu twansure ni ciekata ni ciuma kiwu to pumping system and all that yuku ngalama nditha ibwa undu netha yana tuthinza beitha yu ngalama thini na ngine ndu kwikata as long as peki una imethi kiwu twitwikata na kiathimiwe twitwensure ni twakikuna kwa uba imbesa mwene nthi na nangika ila yikiwe ni initial investment na itu twitha twoselela tukuna kiwu mwene nthi akwata kiwu ni kwithitwe na ngusanisio kati wa magavana madeputy na senator na ngusanisio isu ikathingi na county bungeni ya county no kethi uthukumi wa mwene nthi ni wethi wa wanangika ni muyombanite kuthukuma na atongoi ala muse kuona etha ni matama kiba ona etha senator eumaba ona etha ma MC ala ingi metha mumite chama kiba thukanyo ngusanisio imu isi yata na mundu kwa twamba onene ase ngusanisio cia governor na nini mosiuma na anatao ni kwithwa mwate kuelewa wia wake kana nungi ukwenda ku outshine munene wake kana utonya kwa senator chao yu faith pa uni asia yu pa u andona mayo ko kwatana yu matwike ni maunga mana ticket imwe ya governor na deputy yake maile tha mekalete nthi ukethia ni mamba ko yange wana mama nondu me uthukuma akiuni kimwende tunayenge wana engineer malete paguve myai twikala nthi okila chuma tukekala nthi tukayange wa yake tukayange wa yotongo yu tukathukumata ko andu already tikindu cha ukosembe yo kuthulumukila ati umande wa kwata deputy yaku baya kana na kuone no thukumena mundu ya no mbaka withe ni mwamba kuyange wa mwamba ociania na mwamba othimana mwama nai uni mundu ndo no thukumana nake nikana withe yumosa kivila kingavana no mbaka withe no kumana munini wake undu maiyengewa nake munini una ni wa muthimie amana ena qualifications ina na pala utono kwata chao ki county government na ka thukumila ba nake deputy nake withe ni wisi ithani ngavana wake uni we chao ni we chongo na nengi mukekala nthi mukewa na ki county undu muthukuma lakini uni we chao niwe munene ndu likata we ta uwe deputy wambi otika ningi no uwe munene ko batoneka tio maka withe wisi ningavana uya niwe munene ake ngavana imana nake anakosia na ne ko samana anakosia nundu nakuwe mutongo ina we na umanyi waku na we na uthukumi waku nikana nywele ndi yumwa kwatana mutonye itha mutono uthukuma imwe na kutethia mwene nthi mundu mwene nthi ndeitha aimusie ati ambie kuiwa ni mwambie kukorovana ni mwambie kuemanwa ni mwambie ngusanisio ona isu ni wakati mwitha mwanange mwene nthi na muigusania maybe miaka ibike 5 pengine iba bike bandu withe be umono unotono utono kuthukuma nake ni muibwa ninyo muungamite yumwambie kwananga wakati
na opportunity ila thi boya utethia chao ya utethia mwene nthi kuuni asia kiu kimasako niendo na kumashua na nengi ni mukona ondu engineer maleti utwekie gavana mutwa myaka esu 5 ni asia to yaigwa kau na tuthaiwa ngusanisyo na nengi wanu na nengetwe ndocket siake ila yuta yunde ungamite kulae ungamite ukethe we deputy governor na wekila ungamite na ke governor tiwo kwata indi maundu ala on the county ni kuuni kwate ni mana twikanie nesa na imana thukumanie nesa na nyebuni bonu ngwithanisia itie ndietha ndienda kuthi kwambia kwete kauna mundu kana twambia ukusanisya kana twambia kwananga wakati nundu time is precious and it waits for no man kwa myaka esu 5 withie kabisa ni twathukuma mwene nthi wa masako tuthisa kusioka ingi vo 2020 ni 2027 withie anona numa masako ni mekwazia kwa kweli timu esu ikiata ithukumie na ini serikali kuthela na tusa kuingi mwini wa nyanya na kwithitwe na complaints cia athukumi ma masako mayivawa masako nindae wangita uthukumi yawe wata nimukilanilia ibinda ya utongo yungi mweu county ya masako yindae kana uwalanio waku clear makwani ma previous government utongo yula ukuma uiliata faith ni asia athukumi ma masako ne aive pengine to complain you la twithitwepo ni second party kana third party ukethia pe mundu pengine wosetwe anengane services kwa county na ena andu alawe uandikite na ende pengine aibwa ndekwiva chao andu aso andu make na kiuni kyo twithatu mulikite muno nundu nyeta kwa uthukumi ni ula ni naguo nisi ni thanisi kana mundu athukuma ni waile kwikata kwibwa nundu kila mundu ndena maitaja make na muthukumi utemu ibenda tonza uthukuma nesa nundu mwiso wa mwai wabika muthukumi utio mpaka yaka iberent ande na ciana cia skulu ande na liu ande utume transport na experience yako nye wengi driver wa matuko 25 myaka yonthe ila na thukumie wengi 30 di muthenya onomwe na asale wa musala na kwa ala onthe yu methitwe maithukuma nakwa okwo nini o maundu ni ala nithitwe namo na kwa ndi mundu onomwe ni sele asia chao musala kwa uni ni thanis ni very important matuko maibika ala mathie athukumi kuibwa makaibwa kuke athukumi ni bau ni ngwitha dimashua mena gavana maleti na deputy governor Ross WAMBUA meitha memokone maseo na ningumanenga that assurance I will get the out of my way kumbalance nengidia utabia experience yako ni banking and finance kumbalance kimbesa si account ya masako kuensure either na thukumi ni maile kuibwa na nengitha be mundu baya na ketu mnengete contract na ke anengane services kwa account na ena ala uandikite mathukume wiyosu na nitwa muiba na itwika nde ibandu aya nengi uyako witha wibo baina andu aingi bibanza metha maendo nengane mawiyasu with cleaning services or whatever other services then nitwa unenga we na tuikuiba mbeza na ituka ndu ibandu aya kabisa hiyo kazi itaendelea kila kingi ni makwani ondo aweta ala mevo na tuwase makwani moko ome county sionthe hivi wa education anga wa county sionthe no nge waya ku release wa mbesa from the higher level national government wa sisia makwani me kila county na nengi ona national government ndio na makwani dinayobo ikola ni 19 kwi makwani ku makwani asuonthe tuketha itu to salama masako make masako alame kitwe auditing amaka kiliwa ni auditor kana yani maile kuibwa itu prioritize na to imbalance kinando kila kibo tuima iba unusu aiye tuka prioritize no mengi government yo mpaka iendea na ndina ma expenses alama day to day running na endi na development na kine asuna mama nenganie services na mako na mawe kwa county government ya masako na matwika mayaibwa na ima ile kuibwa ona motoka meki ya line up ikana with to prioritize ikana with kilebinda kila mwaka according to allocation ila twinayo peala twakilia kiuni kindu kimwe nacho twikite maana nundu ni twisi kana ndwani manenganie services andwani makunie mawe account andwani mama ni matumie mali yo andwa bengine onange mandie mako bengine ngina ibengi tuina ko bethana si andwala meko na mawe kwa account governments andwa su bengine mandie mako ba andwa su maile kuibwa alama ile kuibwa tukamaiba yeah ndio tunane nange wa hospital lakini bawe kule ngwenda kusoma mato kilili akulite Madam Rose, how are you going to tackle the issue of drugs in our hospitals? Asante view mato
ni asia nitu no nane na kiu lakini nitu kwasia issues ya universal health care ila twatwikie twinengane matibabu mana ni asia niyo yaetie overwhelming numbers na ninze ono ngirira manyikana andu ni maile kuitwa na masibitali maile itha me well supported nika no getha nitwa etha tutwa either na ndawa na facilities ila cionthe mwene ndi ukithwa I need ya hospitali yake kata ku ni kwatia kila yu tubangite ku partner na other service providers nika no with either itwa partner na service provider ta NHIF nitweka assessment ya kinandu kila cha ile kuibwa NHIF by every family ningi family ndithana ni the wasiana nyawa siana na siana huyo family ingi itenethe kana itene nya UK family family su with the network assessment man kila cha ile kuibwa NHIF ni every household kila family household ni kana tu ile twa maiba na tu ile we can already ni tunenete namo tuiwanete ni kana with the yumundu twa kiucha ibwa twakwata kila family yakwata kadi isu yetha yungamia chao family member ula we within that family family members aketha atono isibitali yote kimasako na Kenya akaitwa ni tuikita assessment tukamana kila tuitha tuendeka tuipepa family lakini already ni tuikita assessment yengi tukona kui ona families ingi binye kupyo ila binye kupyo itetha ona itona ku afford kila tuitha tuenda kuiva NHIF family ki count tukoselela ki with etwe ni twebia chao those families na itwikite assessment tukona ni families yana kema sako with the twa maibia from the county government nikana with the at least kila family member wa masako ena kadi anuto the hospitali akaitwa na ende with the onanda wa ila ende ikuka kema sako at least nundu ando wezi kwata ando alame uka masako nundu ha universal health care mamita mpaka county singe nitu kwata ando kuma county la surrounding uko nundu kuoni ko kwina mindo kwina facility sisu ugethe ndawa ila tu national no na allocation ila tu newa ni national government tu newa ki count itona kuni kwata twa kwatana undu twaisie itu kwatana na NHIF with the nitwa ipoke families kitha chatethia byo nikana with the mwene ndi ni watetheka no mbaka tu with the nitwa asisia baambe with the ki atongoi nitwa asisia andu mama saku baambe tu ne ipani pa ithani by the shida tutona ikata undungi ndaka nogethe twatethania be utumani wibakele mutongo yusu ni mukulia ni kimaliti na ekibilani utathi ni kiakiko kila chusuite masaku tauni na etelete kuika ata ni musimi ni kamutonga kalama sorry atongelela faith akuliti maliti utaikata utathi ni kiakiko kila ki county ni ya masaku na munoba tauni na ekibilani abangite kuika ata ngito yasia ni mathukumia bala matona ni asia wana wakisisia kiko kilake masaku tikundu chailie it is much better kuna great improvement lakini nengi you tuikoselela yo twasia you nundu we an experience na ekaba tuweze maletie kaba kwi mundu wiba yanza utathi kuma masako utatembete masako akamana mabatala me masako yotu kwasia you twina engineer mallet ticket yeji tuze kaba nundu already twina maundu asu nitwisi undu tunekie nitwisi undu twaile kwika yunge waya kiko gebech clearing no thewa masako yumwina rosi yuba bagetha wengewa yu rosi ona wanzia ndo na neo mutheu na kone ndikila kwakwa kwitha kwineko no ndu ni tuta kwakwa tiko nguruta masako ni masako taoni na masako yonthe ikuno nduta kwakwa ni cleaning ninge waya kiu ninge waya malelo ninge waya hospitali yuvunye nibone mulekete na niboya andu mama sako methe mesi na methe mena confidence kana mena mama Rose dinda wambua mena mama March ningotwi kana twina balanced ticket nina engineer malete nundu ene experience isu na kwa nukite kwete efficiency ya kuma corporate world undu tunathukuma abaya ukethia itha kila kia ile kwikwa nikikiwe
by the time it is supposed to be done bai kindu kinaile kwikweyo na chakwe wacha kari wa forward ke kwa monde ikila kinaile kweyo ke kweyo one tweka sia one ikiuni jongwithanya ni tete experience na working experience na effectiveness ya corporate world ni kwatana na engineer maleti ni kana withia ni tweka ne sama sako ndeto isu sia kuningu sia in record nundu wasia wevo county ya Masako iketha na kiko ko ela yumu mwene ndi wa Masako atembe tokethia mabiba maki koma yuma sinyo akethiwa ayo sisia ninye sisia ninye sia fe no ndonge wazundie tekela withe nengi kiutio maka ithe ni tuiba garbage collectors tuibe garbage collectors na mwiso wa mwinu kuka atunenge invoice tumwibe na kwa na atembea Masako niona kundu kwi mabuti ndonga take ata ite collectwa ko hivyo yeah completely ndiye ba mundu tumunengie uya nae motethia nenengi ithande utethia tuichange kuina kamba nimbinge ila sia ile kwitha yeka ngamba garbage collectors baitha ati kindu cha mundu oke kwaza mbesa sia mwene ndi wa Masako na ile provide service pa ube itoneka haya nine kulongweno kula ni chamu bangite kwika kibadhukanyo na serikali la yebo ona kwithiwa maleti nthi ni wa serikali le yebo na asante niguo tukwasia nengi maleti nde deputy governor na nde munini wa Mutua na Mutua yu asisio na baya musie undu twitha ake musie bai mbuya thinzwa nditilanga wane ni mwene musie mbui tuo tilanga mbui na indi itha we munini wake bubuta takikibeti ndunenga we wae kwa uwe nengi malitinde kwa na mbui undu yatilangwa na bai na kabyuka kwetwe ni mwene mbui wa kwa baya koza kapyu wikata utilanga tio mpaka une wae undu wekata kwa u ngwela twete na engineer maleti ni kana hoselela yubala mabikisia nanga bana Mutua tuo kwitha kwete kapyu na nda sisie ona kula matethisia nesa na kula kutialile yu aitilanga mbu yesu ndeitho aimulika kula kutialile amulikete kula kutialile ena experience yesu ya kwitha no kuthukumie county government na no athukumie na late president Kibaki serikali ni yake na iwethi iwe kati wala ma self sufficient 2030 ena experience usionde na indi yuba no kukwata na Ross WAMBUA na ke aumete chao corporate world wengi kula kuthukuma wani aseno mwenda wengi mukona muibika saa itatu kashiano bikie na ndi ambeo mutavyange wayejo mwicheyo nikithelile mwitavya cho monde kwa efficiency su ya corporate world nijo engineer maleti unaisio kwenda kwete chao Machakos county government na nijo kitumyo na mandhie asia na Ross aliche efficiency ya corporate world nikana withie yu maundu ala andu mama sakumeona hata mata na tethe kanesa twakwatana nitwa masaubya nitwa saubya Masako nitwa sensia Masako na nitwa ete change na nitwa ete alama ende to weta kila musi peko ulio twetu nasongela kiningu soma uyo naweta yulwago pe mundu waitie 3 weeks ago Maleti alisema amepeana dawa Machakos level 5 kesho yake watu wakapata hakuna dawa zilienda wapi nitawa Atnas Chalo Kalumoni chalo kuma Kalumoni asante nyasendu wetu nasongea yu twase ndawani siokie no ndawani siokie worth 60 million anengi sia bika level 5 na sia anwe chao masibitali alange na ende yu onde Masako na ende yu ibika one auka wethe ndawone sie kiata ile dile no ndo ando kwingeba ina nengi yu nyasia wali kasibitali no mana kana ni kwa waiwe wabika hospitali no kwithi andu angi makomete already metelete ndawa ingi angi mela inene angi maneitwe moke muthenya usu imina mithenya tatu na wayikata ithela ati kwenda kwa atongoi ni mathina ala mebona mawau kabisa walika bano manaka na kwa waiwe Mutengwe TV mimi ni driver ngakwata uya at accountini ya Masako ni Steve Museno wa Ilobi na yini kwata nisia na ati pena wala niyo wa kumanthia amwikala matema uyane muka mathini kiata mundu abikie na kwikwatilila bandu amanye bani ngwikia biasala nundu ni ngundethiwe ni serikali account ya Maleti na Rose ni macreate yewya mubangete kuthinikia bata wawya atakwa amwika asante nasa ndisongea kaube kila wasoma no wati mwene thusu wa utumia message yesu nika noke thia no twakwati ani nake nundu nengi you mundu we trained mundu already we trained na mundu we sewia
laisi kutethia kwi mundu umie baya form 4 na kisomo kiu kiseo usomie mpaka form 4 na ndena ka experience yoyote na ndena skills uwe kaba already no trainete kindeleva eka ba kutethia uyu ke muika witu kwa ba masako na tuyutembea kuonde masako ni tutembea tukethia kulatwa abikana takulatu unga masokoni muika nikwe usuite na nengi muika we busokoni nundu ndina chao twina mawia twina mubango museo twina engineer maleti ngaba no si okite wa muika twitha twenda ku bridge that gap nundu you ando alame kuandikana employers mayandikana mundu meitha maenda mundu wina experience na wina skill na nondo ona ba mamina school maina sio ko twitha twenda bridge that gap na go twitha twina tuongelele na tuiripamb youth polytechnics na technical colleges nikana withie muiko alama amina form 4 na ma leo qualify ku the university itwa moza tumaliche our youth polytechnics nikana withie mundu nu kusomea nu televa endo somea televa mundu endo somea electrical maybe wiring mundu endo somea plumbing mundu wa usomea masonry idhani ni waki mundu wa usomea paint work mundu wa usomea utumi wangwa mundu wa usomea tu train andu mawela mekwe mamoko nikana tu imino train mwana recourse tu imino mu train withie ona ti mundu akwasia manthi wewia elika bage wanzani asembete nundu yu asisia tandu ma you plumber for example you so plumber kanona mundu wa electrical you we kwaku we nyumba kwaku wetha wina kashida kakiu ukunia plumber wisi akakuya eobana ona ndoneka muthenya ucu akoneka wauke niki nundu maigwo ko utwitha tuyenda andu acu twa ma train benene methe matonye kwate chao mawia pate chao nundu mawia ma white collar job mawia ma siana si ma school twatha wanenge ona itu twathi wa utu ma school wa soma neso kalika ukaandikwa obisine azuko ni maolegete byo na maolegete nundu mawia ona maingi azuma obisine mekunwa online ugethe ti lazima andu maigo obisine magatethia mawia azume kunwa online na ugethe employers mingi ona maiku andika andu ala maenda kuthukumia ma obisine kutwenda andu ama skills isi awe utrain we uyithukumie kwanza withukumie wizotwika no andika andu angi tumulikile bubu kiu nicho kitha kitona otethia mwanarika witu kila kingi tumulikite kia mwanarika na mwanarika usiweta ni mwanake na ni mwitu on that with that was set imwe ina with that mose ndo then ni siana sito na no mpaka tumainwe nikana mejiungamia kiukwati meitha matethia musia ibaya kisione nundu musia ithe na nyawa mwana eva ate uthukuma nitwitha atwisi musia iwe na stress na stress muno ajo kutumia hospitali wana mayuswa nundu musia inde netinda na siana mwana bwa ate ndo kwika atuke noka mumanthia ethemwe yani kila kingi twitha tumulikite ki masako nundu twina masako ende itiniani withe yekalota ilobi nundu wa factories ma industries ala mokite ki masako twitha tuyenda withie mwanariko witu twa train baya yutu inena na ndwala investors noga ku invest masako ki ma factory na ma industries twitha tuimutabia twina andu already twina trained pool gandu ida enda adika factory kana industry ida enda andu ni mastima kana enda andu meba kana ni aki kana andu meana tuimwe twinamo ndetu ya enda andu experience kana andu mena skills tukam nondo andu ingi ala meokata investors maiyetha maenda ko train andu meitha maenda already and me trained kutu inena na andu asuke masako nondo meika investments kwitu masako together tuimwe twina manarika already twikitata group to train ite andu ku aitwose andu 10 kana andu 5 kana andu 20 eosa and already men advantage mundo already ne trained au niboto muleketa asante yes. Kulia Rose kana ndeto inosio wetwa ni mwengi motuse wa makuene kana ni ukweli nundo easia maendeleo chap katika azimio na mutua aendie ewe kwa Kenya kwanza ni James Kuma Katangi ni asia afithi na mwana ndosi wa tumekulio ni asia hii ni siasa hii ni siasa na nenge yu kila mundu ekinyangari no ni chakosa kibila kwa uni kwa atia we no usio ukethona party leader
mutwa gavana mutwa no usio ukamwitwa baba nange nake ukethia no wanena na ene nthi gavana icio akipate kiukia mwe ko ni akwate mundu emandila kiwila kilo kwenda palo kuona patonyeka lakini pate leader witu ni asia tunaina ke mbakeso tunaina keso twatembea nake masinga tugumavutwa imbione tugumavutwa na mine aka wethei iso ni uti wambilile tunaina ke tunatembe yu anu na neni na mwene ndi wonthe ulona mwithukiisie na ni asia nai kwa na no muna mufichie kwa mutongoi na kwa media media mbingi inaipa withane sio the radio na TV na mewa ainena ko ubala party leader ungamite ki chama mundu we party leader wa chama cha maendeleo chap paunipo tuungamile pauni bo tuungamile ko uno onekosu wakote wano ugonge bana ugonge na ithu no tuigwe kana twina engineer maleti nenge tui kwa maendeleo chap na itu twina maendeleo chap twina party leader witu na indi nundu niona masaa mathela ndito ya muthia kwa musiaisia uto ndunene ya mwene nthi wa county ya Masako asandi vyo faith benene natonga muvea nundu wako nengo mwanya wako konena na mwene nthi na atungia muvea ene nthi onthe ala mwa take time ku twithukiisia ba tuinena uvo wa utongo yu na especially wa mondo muka ni negwa moyo nundu ni mwatwithukiisia na makuli asu mwakulia ni maseo nundu asu ni makuli ala mena mwene nthi paya na isu nicio sindu isu nicio ila uigwa kamusumala kuke ukutona niko tukwasia tukito thukumia niko katuliketi otongo ini usu ni kana tuthukumia ni kana at least by the end of the day with igwa kwa kweli no thukumiwe na tongo ya lonyuvie na ndikwasia juu ningumukulia mutu muleke twina engineer maleti na tuyasia twina engineer maleti ithie ticket jitu yikaba kwi andu alange ngi kwila kigutwa na andu aingi undu na mutavia ni kana engineer and experience ki Masako yonthe ndekona ya Masako ta natembea saa ume uthukumana gavana mutwa na ndekona ya Masako utana itana impact yo undu mekie na kiuni jo tukwasia tukwoselela experience yesu ni mekie foundation na mekie foundation tuithi kwambia baya zero kana negative tukatwoselele foundation is mekie tusembe nayo we will hit the ground running unlike ando angi matesi ngewa ya Masako matesi onondo county government ithukumawa matesi onangewa ya devolution nesa me ukita kwenda kibela asume ukamakete kuka kwambia kwambamba indi baatu yambila ba indi baatu beka wata beka makambia makethia iye ba ile kwiku makambia ukethia mayuma nondu mekwika angi ona tie kalima Masako ona mayele review ngawaya mwene ndi wa Masako mabata make nondu maya interact nake no ndi mokie Masako kutu asia twine engineer maleti nondu experience yesu inayo na kwa nundu wa experience ni nayo ya kuthukuma ngila ni nathukuma bengi ko ni nathukuma na mbesa sisioka ni nathukuma na mwene nthi wa Kenya ukethia mapata asu onthe na ki mathina na ki utandithia wa mbesa ni sindu isu cionthe nicio tuneka kundi ukapa Masako na nundu ni spec na andu kila engineer uwetete tukwikia ki especially ki mama 500 million si account ya Masako ukwethia ni ukobwa ni mama pa every ward kutandithia kutumbusti biashara cia kina mama obala mundu kwika na ugo usu ni natetha cia baya wa train kina mama na utrain o andu onthe ala metha maika biashara undu maile kuosa mbesa isu magaitandithia maitunga ukethia already business yo ni ya boostiwa na ni theana na ni mambia kukuna awareness mate ubinyikika muno nondwa kundu kwingi kulayu andu mekoba mbesa ukethia onoiza kuiba ucia wenito othelile kuni kwatia experiences isu cionthe twinacio twaete Masako niwo ngwasia we are the best kuni ngo kulia andu mama Masako mwitho mwisi kana ithie twibo twina engineer maleti ni ithie twitha tutona kumwika nesa na kumuthukuma na kuleo mwana ngia time kwi kunenga asu angi mambie kwananga time yake tatwina maisi okaingi kula mwe mwa twa mwisi ni tunama nawe twa mwisi ni ndi unit umanyie undu raile kwikwa aiye ithie twibika twoza kindu tuthukumite
tuimina mwako mawithe ni muona kwa kweli ba engineer ngavana Maleti na Rose ko ni mathuko ma kwa una ni ngwazia obala mwe moitha mwya atakula Maleti usiaitwe na kuma singa na itha ni mwala kangundo matungulu kathiyani kalama Machakos town maboko ponde pala uwi kimasako oselela wathi uyu tuibika matuku kenda muthenya wako kuna kura mwai wa nyanya endo ko ni engineer Maleti kura ena Rosi na ndukelila asante pe kule ya mwiso ngendo kule nzungi okwanda tika nini kaunti ya Masaku yithi tuitongwe we ni governor wa mundume na deputy wa mundume tamu isusile na yitu kuona akameyumililie na wasaku watu kwitha we munini wa governor mwabituka usakwa nini ukite ni chao ukeka kiwathukanio ni ubano wiba ubangite kwikia ta mundumuka thini wa utongwe wa kaunti ya Masaku mwasakuwa asante niasia engineer Maleti aimandha anamandhie nundu first and foremost nundu wa experience yakwa no manyi wakwa na nengi kila kingi wani wa ilo balance with ye nundu wasya methi kwithitwe no aume matongo ete county Masaku with ye ni waete utongo wa mundu muka undu twitha twese kana mundu muka asia maundu slightly differently na mundu ume ona kuya musina na ujoki tuminga iwombie musi withe ungamiwe ni mundu ume na mundu muka mundu muka ni witha more often than not ni etei munango kwi mundu ume na ni wona maundu alame me affect yandu ukethia ni wona babe thina na ni wamanya babe thina wa ile kumwa na nijo kitu mndu kwasia yu Rosi evo tamama wa Masaku either aitetheanisya na ngavana ucio yu wivo kimundume withia unibalika soft touch ya mundu muka soft touch ya mundu muka ukethia mundu muka no kuona na kuelewa ni maundu muno mathina muno maka mundu be mathina maka metha meso personal ukethia pengine na maita kwa mundu ume kuyuke akama Masaku magetha meso na ila tuomba na king groups kisioni tha ina thi kisioni tuomba na king groups tuyuka maundu ala tukwika ni maunda bilia ba makambia mama Rose na niwisi baatwe eko ithie tubinyikite kingaleva kingalino baatwe eko nitu inwa chao kina mama nundu ni tha dikuna uya uonde wandu mama Masaku kina mama ni inwe chao ni inwe kina mama nundu ni tha nese wa inwa mama musi witha wa inwa nyombe su yonde nundu wa inwa mama musi ndu iko mwananza na ciana isu ile akuthi sukulu mama ndabitha kaindo baya agalea kukumya kakasomethia mwana wa inwa mama musi kute ko mwananza ni cio na mundu ume wa musi usu eitho nake eo sawa na wa inwa mama musi ukethia kila kinandu kila mama wina choke ikwatila baya indi mutumia na kiola we musiusu na kenondu twitha tuona kinandu chake cha kumwene boni kibisha chara kana ni okulima yuki uwa kwata nacho no kiende development kimusi tuinwe mama nikana nake muse nake baya kila ukwete withe no kiende itha no mau itha maina ina kabuli mawe kabuli itha maina ina ngombe mawo ngombe itha maina imane za ni mayo withe no masa ubya kuni ni asia ke Masaku ni itha ni balance ticket ni ticket balance nesa nundu twina ngavana Maleti ena experience usi yake twina Rosi ena experience na knowledge la winayo na mama elichachao utongo iwa chao usiwe na soft touch wa umbulika kina mama baya na mwana riko ya anengi watumia aithe maitu nundu nengi nyendimu siana iwe no vena nipata fondo ngitonya kwangela nundu masai mathela niko mina tumi asandi Faith nyaba kwatio kutakia mwenenthi wa Masaku utindeneza umunthi utindeneza ngai atusuvie pyu tusuvia ni amisio yonthe na twithukisie ala onthe me ututea sera lakini twisi ki kaunti ya Masaku mwitha mwe moko ni maseo na moko ni mendo mutethia na mwikanesa mwanyuva engineer Maleti wenga bana atwikitwe ni Rose WAMBUA muyathimwe asante muno na ende utumani wa mwiso wa kusoma razisho aitiate Maleti na Rose katui tunawapenda na ende musia yesi kama tunge muvya nundu akuka na fethi wana unenania na ngakwita ingi na itina wa usakwani ngai ya munenga kutongwesya Masaku
tukoga batu ikithia ndeto ila waweta cia utheu na kiugo na uitu wa account na uitu maundu othe ma account ya Masango. I wish you all the best. Thank you. Na ndio muciane mubeano ndo kwendania na itu nthini wa kilungu kicha amuka muthenyani wa umunthini na wikwate kana iwegwa muteti wa kumwa muthenyani wa umunthi Madam Rose Wambua undu wa mina na kuinenia banthini wa studio sito.